ಸೋರುಗೇಗೆ ರಯ್ಯಾನೆ ಕಿಯುನು ದೊರಕೊಳು ವನುಮಟ್ಟಕ ಸುನ್ನ ರೋದೆ ಇಫುಂ ಗಿನಕುರುಮಕಿ ಎಯಿ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಕೊರಂಗು ಇಕ್ಕಮಕ ವಾಯಿರುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವನಿ ಬೈದ್ ದುವಸ್ತಂ ಅನೆಬ್ಬಾ ದುವಸ್ತೋಗ ಮಚ್ಚ ಮ್ಯಾಕ್ಕುರವ ಸುನ್ನ ರೋದೆ ಇಫುಂ ಎಬ್ಬಾ ದುವಸ್ತೋಗ ಅದಿ ಇತುರ ಗದವೆಗೆಂವ ಸುನ್ನತಿಗೆ ಗೊತುಗ ಲವ್ವಾಫ ಎಗೊತುಂ ಹಫ್ತಾಗ ದುವಸ್ತಕ ಬಲಾಲಫ್ಕಂ ಗವಾಣ ಮಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ ಫೆನಿಗೆ ದಾಣಿ ಹೋಮ ದುವಹ ಅದಿ ಬುರಾಸ್ಫತಿ ದುಹಾಕಿ ಎಯಹರುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮಸ್ತಕಿಗ್ಗಾವೆಸ್ ಎದು ದುವಹುಗ ಹಫ್ತಾಗ ದುವಸ್ತೋಗ ತೆರೆಂ ಎದೆ ದುವಹುಗ ರೋದೆ ಹಿಫುನ್ ಸುನ್ನೆಕ್ಕಂ ಗದವೆಗೆಂ ವಾದೆ ದುಹೆ de mi kama dalil kura hadith ta nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfawe ego tawon gon bay hadith ta badala kam gawana Aisha radhiyallahu anha vidal famani kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra sawm al-ithnain wal khamis nabiya sallallahu alaihi wasallam gadala masaka kurawwe gadaluwa masaka kurawwe homa duha adi buras fati duhuga roda hippama adi hen hadithegga Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidalwani Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa kama tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal khamis fa ahabbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im amaltan ufuligan deye homa duha adi buras fati duhoga amaltan Allah subhanahu wa ta'ala hazratan ufuligan dade duhe ei ekan egota vegen dar timan kadeg faanu dobi kurawame timan kadeg faanu ge amal Allah subhanahu wa ta'ala hazratan ufulle eruga rode hunnawa enka malgon nonna mid haditha badalikam gaves homa duha burasfati duha ki ei sunnekkan roda hifun sunnekkan gadawegen wa dedoskan egende hafta ganna ade hame fadan homa duha roda abegutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sual koram ekalek fan vidalfwe fihi wulitu wa fihi unzila alayya edo ekalek fan roda hippa sababu kamaga ekalek fan bayan korawani ade edo ekalek fan roda hippawati ekalek fan sual koram vidalwani fihi wulitu edo hakiti man kalek fan ufam viduhe wa fihi unzila alayya adi duha ki eti man kalek fana wahi babadam fishun duhe enka malgon men mi hadith taka badada malgon men egi gende homa duha adi burasfati duhoga roda famake sunnekkan gadawegen wa kamekkan haftaga duwasta hoga teren den hama efadan homa duha burasfati duhoga roda gi turun mahuge roda ta hoga teren rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihun asfawe Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidal famani awsani khalili bi thalathin لا أدعهن حتى أموت تمن كذلك فعن خليل مالك نبي صلى الله عليه وسلم تمن كذلك فعن وصية كربيتين كمه لا أدعهن حتى أموت تمن كذلك فعن مروج يوم داندبس إن كمه دو كون ندا كربما إقتر إكما كم يأنني صوم 3 أيام من كل شهر هجري ما هو دوستو ترين تين دو روده فمتكا engam nabiya sallallahu alaihi wasallam irshad devwa fa mewani adi wasiya kora fa mewani hijri mahoga dosta uteren tin dohe garode hifma ade mi hadith ka waki tin dohe kanda alo waf kanu mi imam bukhari muslim ne wakro fa hadith waki tin dohe kanda alo waf no ehem kam mi hadith amal kuri kam wane hijri mahoga komme tin dohe gai fette kolum wes nime kolum wes meduteren kam gaves eki ekach vidvedi gen hifi kam gaves nuwata waki hifi kam gaves mi hadithan amal kuri kam ga wegen dane den hame yak obayen ehen hadith taw gas fa ebawe nabiya sallallahu alaihi wasallam garihun egotu Abu Dharr radhiyallahu anhu mukhatab kurawa ekalek fan hadith kurawi kam gam yanani idha sumta shay'an min ash-shahri fasum 13 wa 14 wa 15 Abu Dharr radhiyallahu anhu garihu ga nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalek fan rishad devun hadith kurawa fmani kalek fan roda mahuga dostaki ga roda hippawa kam ga wanama roda hippawashe erawana duha adi saadawana duha adi fanaravana duas mitin duhoga adihen hadithega Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu kiban riwayega miyannani nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa kama siyamu 3 ayyam min kulli shahrin siyamu ad-dahr mahegge tin duhoga roda hifa kam gawa nama ei muli ahardu roda hifum fada kameke komme mahegge hijri komme mahegge tin duhoga roda hifa kam gawa nama ei muli ahardu roda hifum fada kameke ayyamul bid sabihata 13 wa 14 wa 15 adi ayyamul bidaki ei teravana duha adi saadavana duha adi fanaravana duhe nekam mi hadumohoga duwastoga teren tera saada fanaraga roda hifamaki ei sunnekkan gadawegen wa kamekkam galgonnen engende adi hadumohoge kommetin duhe roda hifikamu gaves kurin galgonnen denne Abu Hurairah radhiyallahu anhu garihun asfawa hadis amal kurin kamu gawana adi egota amal kurar tera saada fanaraga roda hifafkam gawanama mi huriha hadisa kamal kurin kamu gavegen dan enkamun homa burasfati garoda hifamaki wes ei sunnekkan gadawegen wa kame adi
ekan koran nokole dijje mihaka evara eha gena rode hifan nokole dijje kamga waanama hame kan mahege me tindo rode hifon ei mihaka kore vidan kame adi tindo haki teer saad fanaren hada fi yamun ege sababu mi huri hadisaka mi mahoga rode hifuma beheko to aspa huri hadisaka amal kore wegen dan adi mihako teer saad fanareya adi homa buras facha ekkon hikifi kamuga vies ei hama emerangalo kote adi rode hifon boda sunnekkan gadawekam wa baikka hala mastan egotun shaaban maha adi muharram masfada rode hifon sunnekkan ituru wegam wa mastakuga mifada rode takan iskan dinun adi ei bodan awlaka wegam wa kame adi midosta no hen dostogas rode hifoma ki ehama kurevidana kame rode hifon haram dohakan nuakam ga wa nama adi rode hifon makruh dohakan nuakam ga wa nama hen huriha dosta eggas rode hifoma ki ehama sunnekkame isme mi denne mun dosta ki homa praswacha adi ter saad fanale ki sunnekkan gadawegen wa dosta adi mi dosta oga adi hen dosta eggaves rode hifa kam gawanam sunna rode hifa mattaka aves hasaniyeten hasa du'a ekkiya kan nujen farad rode hifa mattaka aves hasaniyeten hasa du'a ekkiya nuje fadan hama rode hifa mat niyegane roden hurima e hisabun Allah subhanahu wa ta'ala e alukan qabul korabane inshallah du'a ki algon menna ki sunna rode hifon ginakon adi ege sabun rayyane kiyunu dorkolon sorge wanumuge fursat libe bekkam Allah subhanahu wa ta'ala lebon